Minisita wa KIGIINA ndeni ya thirikari ya Kaunti ya Meru Kathuno Monikari wa nendi bamakitu ni utumiri bombecha nende ndeni ya thirikari ya Kaunti ya Meru aragwete chunche kia 50 kuma kirea na kimbeche irethire gita kikurea Micaara ntubragwete nende butagirite kumana na bona ubawete kana terete bakethira bakitho jande kwa bobongwa bao mabathirikari kendo tiera nende kichunche kira kikwithira kita ke Micaara na kira kibatire na ki 35 kuma kirea na kaitena ko Kathuno nethirite akiongela na kuwa kinyantu bara bakuma ndechiome kani kundi bya ndechiome bara batethera ki Kaunti ya Meru na becha ibethirite bakiuma rukana niketuminga bana Kaunti ya Meru kaira mwangaza ethirite akilunga ndeni andeguru chiome kendo chwa antubana rietore chomba donas muthuri muri kikato ambirie chio Kulingana Monica Kathuno, urani Minista wa KIGIINA ndene Kaunti ya Meru augite na thirikari ya Kaunti ya Meru ilitumira gicunji kia 50 kimbetiri kuja ndene Kaunti kuria Micaara gicunji kiria kiri iguru muno na kiria bakwenda kuthirandi ni gutegera urutingo gibwa Kaunti ya Meru nikenda gutigira gicunji kikwinama nikenda gutigira bari tumira gicunji kia 35 kimbetiri kuja ndene Kaunti ya Meru kuria Micaara budget rwari nwembere by the end Meru amenye 50% of our budget iritake kurea wage bill kana kurea mishara ya antu aritingoge ba Meru na eunio the next project turathina ni na mantu pending bills. The next project ni kubithia verification ya aritibeto banguge kona ethira arikethira babonde bari awambesha ndene Meru ni aritibeto na kethira ibabati kwithira bari ngugene au bandiki nonto according to the limit ira ciekiri ni ingeta wa Commission on Revenue Allocation tutebati kurea mushara nkirukia 35%, but nende mishara yanto yekinya 50%, meaning turerea excess na 15%, na oketala yo kulingana na revenue to it's almost 1.7 billion na eunio yo tuthokangiria mathabu kabisa. Amana bubu ndene Kaunti ya Meru nikenda gutigira mbecha ndikonekana nkuruki cha kuria Micaara na witi na mbere thainde nda Meru amenye antu ba Meru na ritiba banguge ba Meru utewe akurewa airtime. Kwa hivyo ona muriti nguge wa Meru kinya tax collectors wabona bakiringa thimu mbecha cio botumira kuringa thimu woni ni ngo imbia cia kwangu tumira kuringa thimu na ritibonde banguge ba Meru tuitumira mbecha cietu uni gintu moto slash take supplementary budget ueteo ki supplementary budget tugitete inya travels na itugitete inya trainings imwe tutigete only very necessary. So ki supplementary video every department is less negiti ne slash na to slash ite into bimoya there is a lot of sacrifice. Employees ba ndene Meru kana batu twinde to bidetie igenda tomba kuona mishara ya kore Amabubu akiwa kagita kaka endiwega baba ingi barabatethariria thirikari cia kaunti ni bakwebera muno gitemi ngavana gwita kaome nikenda gutigira no kubia nguruki. Another thing ni otokubithia onto thai awangavana retire korea ikulobe kana kuria mbesha kana kuria sponsors nonto ituronere thai unless we are aggressive most of the donors bakwanjiria ku withdraw. Kenya is kwa encourage kwa self kutonya kirengeta wa kushiombera ku sustain bongwa, so most of the grant ni shombeta kwithira ike withdraw, but natu nokato shiomete hivyo ntongava na retre South Korea kuria mbesha na ito shiomia sana kuandika proposals nikenda tomba kuoyoria gaps ire ireo akiwa kagita kaka nguginde ne Kaunti ya Meru igiitikana kapwe muno nonto bora Minista bongeregete ukinye 10 maendeleo yaendelete tu nende kabati kaende na mbuato kanda bwende kuwa kabati kaende nonto turari antu badatu in fact sisi badatu but ende thai turi 10 the full house, so you can imagine ngugera zitakurite ngiripotera urujuma bitamuthuri murioki.